bedung adan gentraan ti pangeran ngajak sakumna insani ngalakonan kawajiban. Hei jalma nu taat hayu laksanakeun sholat jauhan sifat maksiat me salamet dunya akhirat. Sholat 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 titihang agama sholat sholat rukun Islam nu kadua sholat 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 anu 5 waktu sholat 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 fardu masing usul. Bedung adan gentraan ti pangeran ngajak sakumna insani ngalakonan kawajiban. Hei jalma nu taat hayu laksanakeun sholat jauhan sifat maksiat me salamet dunya akhirat. Sholat 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 titihang agama sholat sholat rukun Islam nu kadua sholat 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 anu 5 waktu sholat 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 fardu masing usul. Sholat 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 titihang agama sholat sholat rukun Islam nu kadua sholat 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 anu 5 waktu